10 o'clock nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio re a leboga maikwa makgarebe e tlang le boneng o le seng shopping moqhaka wa hlolo pele ga fa go tšetše lesego mokgabudi a etla go wena a re o tseba tsohle re a leboga ka go rialo moroka a ketle ka mowe moroka ke go fe a sebaka se o tamiše motheletši a kgole le kgauswi o tamiše motheletši kgole le kgauswi babogedi ba rena ka fa le mafaratlhatlheng ke moka o amogele a balli ba rena semmušo gore ba tle ba kgone gore fegolela se borala prof maubane a ke go tame ke tamiše magoši a gaborena ke tamiše mangaka setšo baruti ba porofeta batheeletši ba mmutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re a le tamiša magagešo balli ba gaborena ba letlileng radiong ya gaborena le kgono re a le tamiša le kae re gona ke ba gamang ke ba ga mofokeng ke ba ga mofokeng ke mang a bolelang wa ga mofokeng mo ke Phumello Mofokeng o buang ke Phumello Phumi o sepela le mang ke tsamaya le malome le bana ba ka babedi okay malome o ka mo fa titsebiša na ke Tankiso Mofokeng Joseph. All right, Sesi. Yes. Mofokeng Kutlwana. O Mofokeng ola ba pallang bolo a korang go kora kwa bolena. Ye malome. Taba. O kwa bolena. All right. No munnola wa kora. Ai patametša mo Sesi. Ya. Wa motseba malome le ka lina wa motseba gore ke mang. Ya no e. Munnola o tla ria gore bombewe ba bolele monna. Ya bombewe ba tla bolela. All right. Sesi kwena o mang? O Kagiso Mofokeng. All right. Ba ga Mofokeng. Ke malome ka kapa. Na ke ngaka Moremi a kere le tlo theeletša ena o tlo le botša gore ka moreleng molao wa ka mo reng a kere lapa le lengwe le molao ba le tlo theetša wa ka mo gore molao o reng malome ka kapa ba fe melao ya gape a ke go leboge moroka re leboge ba ga Mofokeng go goroga ka gare a ga dipitša tšeo di kgabakgaba go tharolong ya mathata ba gešo re kgopela re difounu di beng silent number 1 number 2 re kgopela gore re se ra bitša maina a dingaka dikereke le ba porofeta mo moyeng le ge le ka tekhwetša le ile mohlomongwe la ya ga ngaka Moremi ka ngwaga o mongwe le yena eno ba gore wa ra ya ga ngaka Tsoko e tla ba ngaka Moremi ge re tšwa ka mo sealemoyeng ka fa se sengwe gape re kgopela gore re se ke ra dika seolo re boleleng ditaba tša rena straight ene tša nnete ye re tlišitšeng mo pitšeng tše kgolo re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa re botšišwago ka gona se sengwe gape ga re amogele mahlapa ba gešo ka mogare ga radio polelo re a e hlapiša ra e apeša ya dula gabotse gore lentšu le lengwe le lengwe le tšwang ka mo le ya ntsebeng ya motheeletši le fitlheng le duleng gabotse ka gare ga tsebe ya motheeletši ga re nyake mahlapa ge go ka fitlha nako mo e leng gore re swanela ke gore go beng le dingangišano re kgopela re se ke ra tsenana ka ganong re theeletšaneng ge o mongwe a nyaka go bolela o tla emiša letsogo ke mokara mo fa sebaka ba bangwe ba mo theeletša go swana le yena ge a be a ba theeleditše gomme ka go rialo sa mafelelo ka kapa radio re ne le dikhemera ka mo bagešo dikhemera tše di a le tšea le rena di a re tšea ntongwe le nngwe ye e bolelwang ka mo e tlo kwagala e tlo tsebega e tlo bonwa lebaka kgolo ke gore
ka moraga gore batho ba tle mo pitšeng tše kgolo di-family di šala di founelana ba bangwe ba bolela maaka gore ola o buletše maaka ka mang wa gabo kae ke moka go a kry-a go se ne bohlatse godimo ga dilo tšeo ka moka le boka kapa ba bitswa gore go tle go hlatselwe gore ka nnete o boletše jwale kapa ga a bolela jwalona jwale ke ka baka le bonang di-camera mo mabaka a le a kwang ko seterateng a gore why di-camera tše di ba gona ke mabaka a bona a se a rena e no ba a gore re šireletšegeng re beng on a safe side go se ke go ba le mabarebare a maka a e leng gore a tlo tšwela pele go loša batho ba e leng gore be ba se gona ka morediong re a leboga kgaetšedi yaka ke tlo bapala setsopolwana fa ka moraga setsopolwana se ke moka o nape o tsene ditabeng thui o re fe tšona a di sa fiša ngwanešo re tlabe re go file tsebe re tlabe re go theeleditše ga gone molato maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se boešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka re na le mathata nka no re o itše go hlokofala mama go direga dilo tše dintšhi bophelong ba rena bophelo bo gona le malome ka o fela le mamogolo wa ka ntho mothomo nka no re like bana ba jwa le rona ba bagolo re dula re fokola so a ke tse gore bothata ke eng mama o ile a hlokofala ka tseleng re sa ikwešišeng so le no ngwane yaka o ba jwa jwalo ka mamaka mama ka o hlokofetše 2023 goba 2024 wa direga gore a ke tsoga bošego ke mmone ka ntlong e še ke tše ntši dilo tše diregang a ditla step by step se a ditla nako a e gona nka no re bophelo a bo right re na le dibadi a gona motho o berekago ke go sokola fela le malwetši bošego re robetše go ba le dilo godima ntlo tše sepelago le ka gare ntlo ene re dula re bajwa e se bana ke batho ba bagolo le last year June re ile ra sepela ra ya ga malome ne re tšhaba cause ngwane na se tša thomila a bajwa too much re ya ga malome a re fitla ga malome go a swana go no swana le gae mama go hlokofetše o ba jwitše ebile kotsi ebile eng re tsebe gore re eme kae mama o bile nkare ke motho o na leng difitse but ga ba ya sepetlele ba mo checka a ba hwetše selo mading a gage ntho e montši re ngwaga then a ba hlokofala okay and then ga a fetša go hlokofala mama a bolokelwa kae gona mo le dulang gona mo e a tšwela gae dane a ya dirapeng okay alright so mama ka morago ga ga hlokofetše le bona morithi wa gage ka gae nna ke le ka bona yena street yena mama yena straight ba lebeletše fase ne morere mogolo ke kgone go bona gore motho ke mamaka ene ga ke mo bona ne ke sa tsebe gore ke mama ke tsogile bošego tsore ke moroto then bana ne ba dile ka dining room ke lleng yaka ke re no o tšore ke bana go ne ngwana o tsogileng so cause ne ke tsore ke moroto ke nyaka lo rota ne ke phakišitša gore ke lo rota pele ngwana wa ska fihla cause ne ke tagile ke boroko but as soon as a ba gaufi le nna ke mo ke le ka bona gona gore man a se ngwana motho le ka mokgwa wa sepelang ka gona a se ngwana o itše ga fitla mojako wa ntho wa kamora wa ba something like wa bona paluna ka ithuba ka nnalete ya gwa dira something like that about disappear okay then wa botša mang ke ba boditše gae le malome mo mogolo wa ka alright ke tša ke bona ntho eo ka rapela ene ka rapela godimo ka tsoša bana ka gona le something ke e boneng ba re ke eng ka tšhaba go ba botša cause ne le bošego ka bolela ka moswane alright le tšhaba ka gae le tšhaba dilo ke eng tše le di tšhabang ka kua gae
ke ding ya re di bone like o nana gore o tsoga o le rota o kwe like skikeng go na le ntho go kgwathileng man a o lebelela o bone sele go na le dirithi o nto e dula ka mo skiking a ke tsebe mara the way e kgwatha ka gona a e ka gara skiki o no ba gore o dutse skikeng wetša motho a no go kgwatha so e go kgwatha di dula je di dula je and then go tswela pele o ba jwetša ke ngwana wa baiwa molato keng go thomile e mogolo a ba le problem ya popelo sepetlele ba nagana gore ke cancer ba mo testa dan di-test da re negative cancer e gona le bona ba tsebe gore tshwere keng go ba ye o thomile last year around February a no thoma gore a bapala wa kgathala o hemela godimo wa feta kgwedi a thoma nkare ke motho o na leng asthma after 2 weeks imdira every day o seng ka bo 5 after 2 weeks imdira so a thoma gafa after ntwe like ga ithoma ga ifela ntwela wa gafa okay wa ba mo re gopelang gona thušo ga stopa go gafa gola 3 weeks back e tswetše pele a go maspetlele ba re spetlele ana selo the following day ya raiboa a thoma jwale ya ke tsere tlo re dirang a tseba o no tia fetša vibrator antša mare ya mangata nkare ke lefula alright le tle radiong le hloka thušo e buang yo re hloka thušo ka dilo tše ka moka re neleng tšona cause yo a gona ntho e lokang bophelo bo stakile ene bo stakile ka moka a buta mamaka ke sesi ya mamaka o ntho o jobeke le ena ke o dula bajo like go a ka tsebe nkareng a gona selo ke ntho tse ngata ya ke tse ngata a ona ntho e sepelago nko re fe dilo tše ngata step by step maybe like mo lebetšeng ba go gopotše a kere motho wa lebala o ka lebala gape then ba go gopotše a šiba le bona a bona bolela cause ke dula le bona gae malome ke ene o dulang tlasenyana nai Michael ekhaya sibona mina like ekhaya ngihlezi ngibona ithunzi nakhona like ngabo ma-1 so ma-2 nokuphelelwa buthongo vele ngizivukele isofa hlezi ishiftela nokudla kwakho bokushile lapha kuyavuleka so ikhama like ngoba nelincwadi ukuthi zahlero kwezinye isikhathi nje isihatele ihlezi siphethe every day na last nini this month ngabo my 3 ngo2 bekusebusuku ekhaya ngabo ma 2 so ngamasa manje like mengilele ebusuku njalo ukuthi ngiyavuka ngo2 ngo1 phelela buthongo yabo mangisinyavuka so like kunento engihlebela endlebeni ithi ngivuke like anginaki yabo hlezi ngihlebela lokho ithi ngivuke anginaki yabo sengitshela kubusifaka ukuthi ngivuke angikhona nginaki bese iphinde futhi ngitshela ithi ngicheck umzimba wami ne bangivuka umzimba wami umanzi like ufungapha futhi uyabanda nokubanda mangisi ngiyacheka intshele ukuthi bheka efastering mangibheka efastering ngibona into emnyama ede ikhanyisekile emuva so lamasipho mate kuphela then mangisinyalala ngiyaphinda futhi ngitshele ukuthi ngalali ngiso ngahlala maybe about 30 minutes ngaba right ngalala futhi manje this month ngibuma i3 yabe ku3 ntwe ge e bolela le wena e go botša gore o dire eng o kwa e le voice ya ngwana ya motho mogolo ya mokhalabe ya mokhekolo ngizwe ivoice wemama nje ukhulile nje uhlezi na vele like mangabe kulento wrong noma ngizogula sabo mhlawumbe ngiphupha kulento ezongiphatha bese akhulume
bese bangivuka lento engiphasa kancane kuphela like ngizwe ukuthi lento bengiphasa emaphupheni kodwa yena asabi namandla ukuthi ngiphese strong then ngiyazi ukuthi bengimele ngiphathe then asangiphasi ngaleyo ndlela bengiphasa ngakhona emaphupheni ngiphasa kancanyana amalanga futhi amancanyana. The way o kwishishang polelo ya motho ke motho e leng gore o wa go pholosha kapa ke sera? I don't know. Angazi cause nami confused. Kuba ivoice like ngathi umuntu lo uyangitshela ngathi or angazi ngathi lento engitshelayo so mara ngizwi voice. Lentshela ngipholosha I understand. Umuntu right or umuntu umubi so. Ngokucabanga kwami. Yeah, mawulalele mhlambe le voice ngathi mina mangivuka like bangitshela so. Ungitshela bangabe like ngise mhlambe mangabe ngizobona into ezirong like nyana so. Nguye ngitshela ukuthi noma ngifunda nyana so ekhaya ngithanda ukufunda ngoma 1 so cause endlini spanning and abantwana barasayo. Bangivukele nabangifunda so kulona into engitshela ukuthi ngenza so mina anginaki khona mara la khona nginaka khona ngiyayinaka sikhathi mina nginaki because lapho ngisoke ngifunda into le ngifuna ukuyi understand la I voice le nayikhuluma nawe ikutshela ukuthi enza so ukuya ngawe or mhlawumnye the way uyizwa ngakhona umuntu ofuna ukukhelepa ngesomething or umuntu oza kuwe njengokuleleza umuntu okusaveayo or umuntu okufaka engozini uhlezi nangiphephisa. Okay. Uhlezi nangiphephisa. All right. Le ka no tswela pele. Poppy. No. Pushile muva kancane. Relax Poppy. Relax. Right. Relax. Mina ngikhumbuli lutho. Awukhumbuli lutho? Lento engena inyanga ayikhumbuli. Namahlumo. Sesi. Ma. Asikhulume. Poppy. Asikhulume. Uyagula. Ubulawa yini? Angazi mina ngiyaveleka bese ngiba weak. Na ulele wo ubonani? Hayi, lutho. Yiwa. Uthi akaphuphi nokuphupha. Nke le fe malume a re feng tša ka kua go yena ka kua. Malume. Bob. Batlogolo ba ga go shiba ba bolela mara. Ke ba kwela khole man. Ene batho ba ke bolela le bona. Batho ba bane mathata Mroka. Yeah. Ba ne mathata mara a ke tsebe gore bothata ba bona keng ba tshogile ditokoloshi tše di re ba ska bolela go ba go diagalang a ke kwešiše malome nke o re fetša bophelo ba gago le ka kua ga gago ka kua and then mohlomong ba tla tšho ba sa nagana gore ga botse ba swantše ba re botšetše dife ba se ka re botšetše dife. Na balome ka kapa ke le tankiso tjena ke batšhana baka ke setseng le bona batswadi ba re šile batswadi ba rona ba tlhokofetse ka tsela tse re sa kwešišeng gore go iragalang and ebile re sa kgone go le go tseya magato a go ya pele gona gantši bona ba mpegela gore mo ntlong mo a ba robale re fetša ka lapeng la gago malome tše tša bona ba tšwa go tšona o re fetša gago le lapa la gago tša ba itšhoutšo le go tšona gannyana hei tlina ka kwa go nna di a buang je eno ba mathata gore nna a ke motho ke sa kry-eng taba tsa mešomo a kgone go thusana le bona le taba tsa ka dijo tsa ka ko ntlong ke monna fela tše a ke na thuso selo gone go thibega everything vele ka gona
ande ke na le go taba gore ke motho go ga kwai ke na le bojwala so abo ke fele ke thibega pele ke thibega go la mo ditsebeng tsa ka mo ntwe nkare gore from there ke no re moya wa re tsi ganyana ke tshwanetse go tsoga ke time ke o nwa metsi le gore mo ke le mo ntlong mola ke dula mo ntlong ya RDP sometimes ke le mo ntlong so ke re gantse ke dula ke le one bana ba dula kwa ke no re ke sa re ke dutse kwa nkare go selonyana nkare se feta ka mo mrago nkare se ya ka mo kamereng ele ka kwa ka mara ke re ka lebela sometimes a ke kry selo ke no kwa just ka meriri ka nje ino go gega go nkare go fitile nthonyana mara ke sa e bone gore ke nthonyana nka ibitsa ka re ke ntho ya mohuta mang fela meriri ya ka yona e tla kwa e tšhabana le nna fela nna bothata ba ka tsebeng ka thuša ga jwang ka kry-a mosebetsi ka kgona go sebetsa ka thuša bana ka mokgong ka kgonang ka teng a o go le modende malome a ke sa ya ko ona Ivan all right ke 57 Ivan nna ke re šetse o gola mara jwale malome ka age of 57 o nyaka mmereko wa mohuta mang malema ke ra re tsebe gore ana re thibile ke tsona tse tsa bošego gore re sa kgone go phomelela le gore bophelo ba rena bo ye phele jwale ka bophelo ba batho ba bangwe dilo tse dintšhi go rona di thibegile a kgone go kwešiša gore go iragalang tse go no tlhakatlhakana go sa tswele pele ka bophelo ke nyako o kwešiša e ya 57 years o sa nyaka mmereko o nyaka mmereko wa mohuta mang malome ke re gona jwetse re phela ka di-piece job tsa go foroma go aganyana sometimes a kry-le koloi no kenikanyana o kenya di-clash plate o le go kenika wa kenika ke no kgonanyana mola le mola fela matsatsi a gona go thibegile ga sa ira mara malome a re kwana gore o ne o kgona mola le mola o mekaniki goba o dia jwang go kenika ke a gona okay and then mohumagadi o gona o sala robala a o sala robala o shema nqanqae so ka ga e lešetse le bana fela nna ke setse le bana ba batswadi ka moka wa ba re šile ba ke re sa le ba tlhokofala ka tsele sang ke ra kwešiša go iragalang o šetse le bomang le batlogolo ba batšhana ba a o ne bana wena ke ne bana okay bana ba ka ba katwa ke na mtšhanaka okay jwale batho ba modimo moremišu ke ngaka a setšo ke yena e leng gore o swanetše a tla le thušeng mara ke sure gore le yena o sa timetše jwale ka nna ge ke re ke sa gakanegile ditaba tša lena le di bolela le ya pele le morago a ke kwešiše man kgaetšedi ka nkotši ye le kopelwana lewe ka mowe la bona ge re ka tla ra senya nako ka moke batho ba le ba leng ka mola ntle ba swantše ba tsene ka mo le bona re tle re kwe mathata a bona and-e le tlo tswa ka mo mogala bola a seng ka e kwa gabotse gore problem ya lena keng ge le re dintho tse ngata re di nyaka dintho tse ngata gore ke eng a re nyake go naganela gore mohlho mongwe dintho tse ngata e ka ba 1 2 3 goba e ka ba eng le eng re nyaka go kwa ka lena mathata ke a lena ga se ya rena and then mathata a le tlišitšeng moki a tla iša lena so moremišu nke le boleleng le mogala bo gore gabotse le nyaka gore le tshwenya ke eng ene le duma kapa le nyaka gore a le thuše ka eng as long as le tlilemo ntho e re tshwenyang ke dilo tše tša bošego re na le dipati ga gona ntho e tšwelang pele bophelong ba rena like nka no re okay ke nna o le mogolo batšhaneng ba gage but ka moka re bereke ke ena bereke mamogolo a bereke ga gona motho o berekang gae ga gona nex e tsagalang ka mo bana ba jwa ka moka re like ra hlakahlakana ba maphelo a rena hlakahlakane re bona dilo re a sokola since vele from 2013 bophelo ba rena bo botsho ga ona tšwelo pele ntho e leng gona ke dikeledi fela so ne re kgopela gore a re thuše ka moka mathata a re tshwenyago ene yo ga bolela ntho e nngwe
o itse a re la ke last year o itse a re a tsoga bošego ya marotong ga bo a bona selo se se telele se seso ka ntlong a tšhaba go screama a kena ka gara dikobo a dikhupetša a kwa ntho e tsena ka mo morago dikobeng slow. Then after that a tshwara ke segateledi a bolela foro ga tsoga ga tsoga ga fetša go tshwara ke segateledi ge se motlogela o tekreile a le jwang mmeleng wa gage o re a tsoga go tsogile forogo vele o robetse gone o tshwere ke boroko a le segateledi okay a tsoga forogo. And then le boletše ka taba ya 50 kg ya bupi le boletše gape le ka mohu o mongwe wa hlokofetšeng ntle le mmago lena gore o ka re le yena o ne le go bonagala jwalo yeo a ka mo bona ka mahlo ke mo lorile 2 weeks back nka re fitla gae ba mo thabela nna ke re gape motho o hlokofetše re molokile last year February. Then yena ba fetola a re nna ke buile ke tšhabile mo ne ke leng gona ne ke tira setlatla nka re ke setlatlanyana ba etša ba lahla side ka tšhaba ka bua mo gae ka be ke phafoga ke ngwana wa rangwane ya malome o hlokofetše last year. And then ge ene le yena o bile le problem o ile a dula 3 days a sa robale 2015 a sa robale bošego le mosegare ka letšatši la bo4 a tsoga gafa kana le re 50 kg di awa iyo e a fela re ka bupi 50 kg ga e dule 2 weeks le ba ba kae ka mo gae le no nka nore no ke shile bana ba kae ke rela gore le dula le ba ba kae ka mo gae ka re nako ngwe re tla re 50 fela ka pela gane le 20 ka mo gae le ba ba kae ka mo gae emanyana ke bala ya no le bana o sa bala ke bala re go na le 3 re 7 a gona le malome a gona le mamogolaka le ngwana gage go ra re 9 le apea ga kae ka letšatši sometimes re apea ga 1 okay so 50 kg ga e kgone go fetša 2 weeks go ra gore mo kgweding le reka 50 tše pedi o na le mo sele ra reka 3 ya jona le 12.5 ai wena ke manga jang kudu ke kwa gae mo aowa ene a tseba le ge o ka bona pitše re apeang ka yona a ke tsebe gore tlo go diragang le ra re lena le 7 le ja di 50 tše tharo ne re le 9 ne le 9 50 tše tharo le 12.5 godimo sa le ra di ja bele ja fela dishabo ra bala dishabo tsona le fetša tše kae yo ga ke bale ke hlokomela bupi ga ke bale dishabo ke no hlokomela bupi gore ga o kame kgwedi a iso file 50 kg e fedile re sepele re e reke e fele like o fela kgwedi ho etša re etile 12.5 godimo ga botse lapa le maubane le na le mathata nnete sese o no ba sa paketa ba tša gage ga botse yena a dipake ga botse ene a gona wa tseba moroka especially wa bona mo phateng ya gore mmage o robetše ne and then mo bošegong a tekwa a tshwere ke motlhapologo ene a ekwa o motšhuma and then a ya ntseaneng a tsamaiša o bona motho ka mo ntlong so o no nagana gore go ra gore ka gore bana ba adile ka dining room go ra gore ko mongwe wa bona go fitlela ebile batho ba ke ba ya go baka monyako wa ka mo e leng gore ntseane ka gona then ge a eme le motho o thoma go bona re mara motho gape motho ke mmage ene e se mo ditorong ke mmage mara o lebeletše fase ene o re o ne moriri o mongwe mogologologologolo ene o bontšha e le motho a lapileng and then go tloga moo o re a kwa modumo wa go phanya go swana le ge mohlomongwe
motho a ka tlhaba baluni ka something e butsweditswe and then go tloga moe motswadi a disappear sesi le yena o ile a etswa metlhapologong a no bona ntongwe e telele ye ntsho ya go dia jwang and a sa ile gore a e bona and then a no beta pelo a be a tsena ka gare ga dikobo ga a fetsa go tsena ka gare ga dikobo o a kwa gore ntwe la e boneng e tsena ka mogare ga dikobo tša gage a tshwara ke sekateledi a tshwara ke boroko ga itsedi ya ka mola o tlhalosa gore go ne tšatši le lengwe le e leng gore o ile a re a ya metlhapologong gape batho ba tlhapologa moroka a ya metlhapologong ga a fitlha aua ga a dutse godimo ga sekiki o no kwa selo kare se mongwaya dulatše ka molapeng le go ne dipoko go ne ditloutlwane go ne ditokološi and wa tseba ke bolela le yena ke bolela le yena o boletše ntong wa re ka kapa wa tseba gore go ne le dilo tša go tshoša mo e leng gore o kgona go no fetša o amogela gore dilo tšeo di gona le ge o dutse godimo ga sekiki o ikwa selo se go ngwaya a o sa lebelela gore na o ngwaya ke eng gore gore o no re ke ntwela ya maabane goba ke ela ya ka mehla kapa ke ela e diang jwang then ya no go ngwaya wa hlapologa go fetša wa ya dikobong wa ya go robala kgaetšedi batho ba go bona dilo tšeo di bonang ga se batho ba go dulela ke masogana wena o swara matogo goba o saena di-contract tša di-permanent aowa selo ye selo buang kgaetšedi yaka a ba dule nka no re a ke tsebe ke tla be ke reng gape ga a le gona go theeleditše o no re jala ke re la kwa jale nna ke tseba ke ne motho yena o tseba a se ne motho da sa ke ra ke tsebe ke tla itlhalosa jwang nka no re kgaogana go ba ra kgaogana ke tsebe pati nna le yena re sa le sharp cause na le motho mongwe ke yena papa go bane ke thomile ka yena o ratana okay ba na le seise mogolo o setse gae sesi sešupo sa go bontšha gore motho ga a robala wa bolokilweng re bona ka dika tša go swana le tše le di bonang motswadi ya lena o tla ka gae o tla ka sebopego sa go bontšha gore mo ke leng gona ke sa phela fela bophelo bo ke bo phelang ga bo gabotse lapa lela la bolena le dulang ka go lona le na le ditabana-tabana tše ntši potšišo ke gore na ke ga bo mmago lena goba ke ga mmago lena ka molanang ke ga mama go lena lapa leo le nyakilane le monna o mongwe goba o te nyaketše lona a nannoši kgopela le re fe nnete gona moo a le one nyakele stene sela se jale se na le mekhukhu a ngwadiša RDP ke ya rula go yona e be e le sa motho tenese no nka no re tene if be se sa no sa jule motho mo la magelwane like nana le double stene a ba mo fase ne se na le mekhukhu se nang mojako no ba stene fela ka mo mokhukhung a seng go dula motho no ba mokhukhu go tshwara stene nka no re ke ne stene ka mo morago ke stene sa bobedi motho a ronya ka pleke ka mo rekisha sona alright mara stene se le gona go bona re sentse le tsena ka gare ga sona a se ne bophelo yeah and then ge lena le ipotšiša gore ka ba bothata e bileng goba maybe le etswa le ya go batho ba go thuša so ba re molato ke eng ka tenesele ba no bolela ba re ke memoya tsona ditokološi tša gona ba etle a ba fihla ba dire dilo tša bona go ne go mola 2 weeks nyana matšatšinyana wa tseba gantšhine sesine stene sa go tshwenya go swana le se sa geno ke stene se e leng gore le se rekile marokgwetse e le gore ba boloketse motho ka go sona ke tene se e leng gore o tlo re o dutse ka mogare wa bona merithi ya go fapana bana ba no ba jwa bana ba tsena dipetlele ba etswa bana ba tsena dingakeng ba etswa wa kry-a go sa be le tswelopele nako nngwe thereso go na le
diphoofolo tse di jago le batho ka gae o hwetseng maupi a sa dule potšišo ke gore dilo tše di tswa kae gona wae gare ga motso e le o mokadi ka kgetha lapa la geng ga ke tsebe and then mama gago o ba jwitše bolwetši bo e leng gore ka segagabo rena re bo bitša serwetlane epilepsy bolwetši ba gowa ngwana shu le yena e sa motshwenya ga o bona ngwana a bajwa a re go bajwa ga fetša a latlhegela ke monagano ke sešupo sa go bontšha gore ka mogare ga lapa la bolena go ne le nto nngwe e leng gore e ya le go batša maraga le kgone go ka e fitlhelela o nyaka lenyalo o nyaka go ba le monna o nyaka go ba le bophelo mara ka lapeng lela o leng ka go lona a gone gore dilo tšeo di tla direga ntle le gore o nyakane le mathata a leng gona gore wa ntšhabuang pele mama go sokotše ka mola mama go a senka nyalwa mama go te nyaketše motse ka mogare ga motse o lena bana ba gaga le ne bophelo lebelela wena gore o kgarebe kaone jwang mara monna wa go tlogetše le bana o tšo nyaka mosadi o mongwe wa bona ke fela ke bolela nto nngwe ke re ge o le monna o hlala mosadi mongwalle lengwalo la go mmotša diphoso tša gage gore ga ya go gahlana le o mongwe monna a ska tla kry-a ile gore o repeata the same mistake ya beng a e dira a sa dula le wena mosadi mohlale o mo tsebiša diphoso tša gage gore a kgone go itukiša gore ge go e tla o mongwe mogalabe a kgone go fihla a itukišitše wa tseba go bohloko sese gore o dulele monna o dutše go le yena o ska mo direla diphoso modimo a lešegofatše ka bana mola bana ba godile monna wa go tlogele bohloko a bo sa kwa ke mmage fela le bana ba so ka lebaka la phoofolo ye le phela le yona ka malagae e nyaka mosadi ene e hwetše e le gore mosadi wa phelang ka mogare ga lapa e leng o mogolo e ka ba wena ke ne kwešišo ya gore a go kgonagale gore ge le ya mola le ya go tethoma gore mo gongwe le o hlapologa mo gongwe le beile paketana ka montlong go be le nto e tla le phophola-phopholang nto e ka se fetše ka go go phophola fela e tlo ba fetša e fihlelela mo yona e nyakang ka gore mmereko wa thokolosi a se go phophola batho ke go senya batho madi ene ke go tsentšhetša batho malwetši ene ke go tsentšha batho ka gare ga dikoloto ene ke go loša batho ene ke go hlola gore motho a se ka rata ke batho ene ke go hlola motho gore mo bophelong a palle ke go gopola dilo tše di botse le lekile go ema le nyakana le thušo thušo le tlo e hwetša fela re swanetše gore re tsebe gore moagelwane ka mola le rekšeditšeng a nnete a go lesea kapa motho a ileng a robala a tšwela ka mola ge e le gore a go boalo stene se le se rekile ka gare ga segwa a na mo le rekileng a gone motho kua moragong a ileng a roballa ka mogare ga stene se moagelwana a sa mo tsebeng mo gongwe motho fela ileng a no tlhokofala ka sekgweng na mo la ke diteneng ne nka no re ne le lehlathi ya so go tsena batho ke distene tse nyupa ke tsa gale but a re fitla rena ne se le tse nyonyana so a ke tsebe gore yena wa tseba cause fitlile a sega ditene tse 3 a ga dintlo tse 2 dani yela nena le mkhuka a reka ya mkhuko dani no a rekisha intlo e nngwe gape next to ya rena that's why ke re ka se napera sola yena mara go pola gore batho ba ba felang ba re ba topa ka segweng metsi ya e batamela gona mowe ba topang batho mafelelong wena o kgone ke re ya ile o reka stene gante mo reka stene ke mola go ileng gwa bolaelwa motho wena o dutse ka mola a o tsebe and then wena o llela go bereka motse wa gago a o berekege ebile motse wa o tie gane bothata a se thokolosi e romelang ke batho
ke moya wa motho o e leng gore le o lateletse mo o beng o dutse gona ka lebaka la go hloka tsebo lena le fihlile la reka gonjole a ke re nna ke dula ga Matlala and then kua ga Matlala mo gongwe a ke re go ba le kotsi ya gore motho a khwetšagale a robetse le ka segweng and then motse o wa gola gonjole nna mo ke leng gona ke tsore kua moragong kua gae ka gore le gona e thomile le ka segweng go ile go diragalang mara go ka khwetša o le ka gare ga seemo sa gore o thea motse a o thiege nyakišiša gore stene se se sepetse jwang and then ge o le gausi le bagalabe ba mošate ba tlo go botša ba re pleke so go ile go diragala nto so then o kry-ile gore okay nto e re tshwenyang ke moya motho o santse a tšeiwe ka mo a ntšhiwe ka mo then lapa la borena le šala gabotse ka gore go ka lebelela ka mola ga bolena nka no re le ba jwa malwetse ya go swana ene ngwana o khisa lo monnyane go botlhoko gore ngwana a ba jwa tsene sepetlele ge ba bua ba rena ga re lebeletse ngwana o re mmona le right mara ka mo wa ba o latlhagela ke mogopolo o wawa o a tetuma o tswa lekhulo ka ganong and then wena o le motswadi o bonana le tšeo mašego re boe gape ge o lebeletse wena mogala wa gago papa go bana ba o bona o mo diretse phoso ge o e tla kae ka mo dira selo le no gape re sa gona gore re dule re le two re bolele a ke no mmotšiša gore selo mara wena o fela o mmotšiša gore mara nto e dirileng gore o ntlogele ke eng ke go dirileng o ra ntlogela o dirile mistake o sa tlo solva bophelo ba gage bo hlakahlakane so a ke na gore go yena go betere o stope go tla re se ka tlhola re bonana re tlogele ntho ga nyake o ra ka sa kgone o re e nna nka se kgone kae ke fine ke dirileng a wa dira selo gape motho ke thomile go jola ka yena ne na le 15 years ne ke lekana le ngwane le yena na le 20 years se o na le 41 so and then but ntho empa bang no mapele o re o nyetse mosadi ka phoso o re George ka no re o movile one ka phoso and then a ba nyala ka phoso a nyala se gale ba ratana o sa marata wena yeah oh shit o sa le marato o sa monyaka e ba honest ngwanesho a kere se se mo le tlo nyaka thušo and then wa mmotša gape basadi ba bantši ba go batša ke gore o hwetse ba sa rata banna mara ba palle ke go no botša banna ba lo rena o ka no tšwela pele ka mokgwa o nyaka mara tseba gore ke sa go rata o wa mmotša wa senke ka mmotša wa bona gore wa te gobatša wa tseba taba e ntšhe mo go wena o e botše motho e šale le yena o nkwešiša gore nna a ka go dira selo a go ne mo ko go tshwentšeng wena o tshwentše nna ke a tseba gore o swantše o nkgopele tshwarelo ya seo se dirileng fela dula o tseba gore mo o dutšeng gona nna ke a go rata ene ke tikemišeditše go aga motse le wena and then wena ga e le gore o tšwela pele ka tšeo tšwelang pele o dule o tseba gore laka ke leo mara lentšu le le ko go botšang lona a le re gore mo gongwe le tla ba bophelo ka moka tšatši le lengwe mo gongwe ka ge wena o tšwela pele le nna go ka ba le gore ke lokologe ke kgone go tšwela pele fela mara motho mmotše maikutlo a gago a nako yeo o nkwešiša lerato ngwanešo le a thabiša ebile le kuša bohloko ene o gopole gore ge o le monna o swara mosadi gabotse basadi ba bang ba go lebelela then mosadi o molomong o nyaka monna wa go mo fepa then ge ba bona phepo mola go monnola and then o le mosadi bjalo o santse o tsebe gore santse o šireletše monno ka re go ka se mo šireletše ba tlo motšhii a kere mosadi o molomong o nyaka go fepiwa mola basadi go fetse o mo rekela moriri a apara a gantšhetša ba bang a ba nayo then ba re o moroka o ka re wa fepa
wa e bona so e nyaka gore ngwaneso e hlokomele mara fela monna gago ga a dula a tseba gore wa morata and then re tseba gore tlo le thuša bua mara ngwaneso nna go ya ka maele a nka go fang go bohlokwa gore o lokiše bophelo ba gago pele ntle le lerato o ne dilo tše ntšhi tše o ka di dirang o ka bereka o ka tsoša lapa la mmago o ka thabiša bana ba gago o ka bopa segwera le bana ba gago ke dilo tše dintšhi tše o ka di dirang ankwešiša a ile motse wa geno ona ke a dumela o na le bothata ene re tla o thuša ene mamago ke a dumela o na le bothata re tla leka go tšea ditaelo moya wa gage wa robala ka khutlo a se tlo a tlaišega and then lapa le la lleng ka go lona re tla go dula fase ra ya go nyakišiša gore nkane lapa le le ka palela ko go berekega and then ra nyakolola ra feleletša re hweditše gore bothata bokae ra kgona go ka le thuša nka thaba ntho e stressang bele nna phelong ba ka ke bana ba ka ba ba jwale dan le seemo sa gae bana ba ke tsona di le bohlokwa phelong ba ka bana ba ke mama o rile ga botse go tla mo bana ba ba swanetše ba kry thušo kudu o ke mokwele walla le o la le ga se a bolela ke mokwele le yena walla so ngwano ke o bona modimo wa e leng gore wa mophološa o montšha ka gare ga mathata and then re ka se morake go yena go ne badimo ba bang a ba rakiwe ba swanetše ba phele le motho o mollo mongwe o ne le badimo mara e se gore ke badimo ba go thwasa ka moka go na le modimo e leng gore no ba modiši wa gago o go phafoša ka ditoro a go bontšha kotsi sa etla o kwešiša so ngwano ba swanetše gore modimo a phele le yena mošireletše a ba fetše dikolo a ba bereke a tla go thuše le yena a tla thuše lapa la gage kua pele ge nako e fihlile then wa ba buang ke yena le yena re santše re moemaemele malome le yena o boletše dillo malome le yena ga a hwetše thušo wa e bona and then dilo di kgoneng go loka di be gabotse mara ke sa bušeletša o swanetše gore se se o nyakišiše gore monno o rakile ke eng o dutše le yana mengwage mekae 20 years 20 first born re nna na le 19 ya no a senke wa mmetha nne no re no qabana pate ke ra wena a senke wa mmetha aowa se si mama le papa be ba phela right mara ba qabana mama ba betha papa be ba sa bethane ubaba uke wamshaya mama mara mengisakhula mara ne le gale no re godile so ne re sa hlole relo a ke ra re wena o reng problem ke papa okay mara le rata papa go lena le nyaka a bue ka gae o reng papa ena le mmotse la tseba re le lena le le bana le kgona go bitša papa la dula le yena fase gabotse la bolela le yena gabotse ka ge e le papa go lena la re papa rena re ya go hloka ge go itla mo ona re botša re tlolokiša mara ga a tshwana lena be le duma gore papa a lokiše ka pela alright a ke re mama go lena o boletše le rena re tlo tsoga re founela papa re ikwa gore bothata ke eng ka gore dilo tše dingwe wa o kgotsa sese wa o kgotsa a ke re bole rra re go ile gore re botša maaka gape ba nna pitšentše kgolo e thietša ke batho ba bantšhi ene mo gongwe mogala ba modimo le yena o thieditše wa e bona so a re nyake gore re senyetše batho marato a bona re rata ge batho ba ka ratana and then bophelo ba kgona go ba gona le bana ba kgona go phela ka gare ga lerato so mma go rena re tlo mo founela mogala bola bana ba ba monyaka
nna ke le ngaka moreming nka no ba thuša bana ba ka ba riela ditaelo mara nka se tsogile ke kgonne go ba thuša ka gore ba dule kgole le papa go bona go ne le lerato le ngwana santse le kry-ela papage leo le go ka ya wa re wa rapela o riang motho santse ka bo yena a le ntšhe mara that's why ke re no nkabe ke no dila ka ntho tse leng bohlokwa like bophelo teo ke tla di bona senka o ile wa hlaloša no gore ga o na le like a ke phela bophelo bo ke bophelang it's not easy gore ke be le motho o leng right ntho tse jalo that's why ke re at least ke focus go nna pele bophelo baka dantše tše dingwe that's why nane ke itše ke sena taba ga ebe modimo mphile ena o tla boa but a sampha ena ntho e leng bohlokwa no ke bophelo baka wa tseba ngwane ešune a ebe ke mmuša leswiswi o mrakilego ene nna re ko go botse ntong wa bana ngwana o kotsi kudu ngwana o kgona gore papage le mmaga ba boelantšhe ngwana o ka leka gore ke tsamaya ke hlehla pasemerate monno ba ba tše bona ba nyake motho ba mtseba ba bona lena a le nyake motho ba tše ke dule le ena ka khoneng a ba nyakele go mmona and then ba re in future khweditše motho ke motho wa ka ge le godile le makgarebe kapa le basadi le tlo no dula le kapa ke no re le tlo kgona go kwešiša gore ga la swanela go hlalana le batho ba dulang le bona for the sake of bana ba bona majareni wa dumela le nyaka papa go le ena ne jale papa go lena gape ba re o ne kgarebe napile le feta jwa mmo o mma go lena e be wa bobedi mola go papa ga para kgaogana le motho go kgaogana ra kgaogana just ke fotena ke dilo tša dirago sometimes ra ba le two yeah always ra bonana okay mara mama o thoma gore hlaka-hlakantšhe bale gore a la kgaogana a ra kgaogana papa tse go dira okay ke tlo reng mara ke ile ka bona dira ditori tša gage wa keep a distance ka keep a distance dane a boa within 2 months a boa go pela tshwarela cause nna ke na taba mapela a ke re motho o laone motho and then e tla fihla ba nkutela o ba nkutela motho a dula le yena wa tseba gore monno o ne mosadi motho ba a tseba gore ke gona o ba uta le tšatši le ke tlo mo hwetša na re wa nkutela ka no ba le ntho ya gore ke ka hwetša ntho eo alright ga botsa la hlalana go hlalana ra hlalana re sa ratana alright just ka gore relationship ya rona e gobetše a e sa le monate ke no bolela nnete a re nyaka go bonana re ya bonana nnete setse ya bora e sa tshwane le gale cause ne ke tlwaetse gore ke motho wa ka ke liwa mara go o lebeletše o ka palela ke go itsoša e ka sempalele problem no ke gore nka ke tlhalosa ke reng mara a ke kgone go focusa dilong tše ntši that's why le ga fihla bolela a ke phigišane le ena ke no e homolela cause ke na le stress nka se manage focusa go yena le bophelo ba ka ba nkimela no ba ga gore tlo go thuša ngwanešo ba ga gore tlo go thuša and then re bone gore o loke o swane le batho ba bangwe ke nana gore ba kwele maubane a re tsentšhe ba le ba bobedi re a lebaga bagešo le ka ya ka mola ba tlatšho meetse a bela batho ba le dietšeja ko bose ka fale yeah You're listening to MCRS 96.3 FM, your friends who lie. Professor Moremi pitšentše kgolo tharollo ya mathata la bone a le botse la go hloka sekutu la go hloka mathata askota tswa ka ya gae ba ga shokwane mamphogo alright ba ga shokwane
re bolela le mang nna ke nna Julia Shokwane Julia Thobela koko ke mang a ka no re fa sereto ka ge e le motho o mogolo koko ke mang Modupadi ke modupadi ya mang monare le mologadi ke modupadi ya mang o a monare le mologadi o modupadi ya monare le mologadi ba kae monare le mologadi koko a wa ba spetse kgale ba tsamaile ka moya bona o robale ka kgotso alright le sepela le malome ya bana ka fa malome ke mang yena Tebogo alright le tlo kwa malome ka kapa ko o tlo le fa melao ya kgašo aga re a leboga ba gešo ba ga Shokwane go tšwa ka lefaseng la Mamphogo a re a leboga re kgopela gore difounu di beng silent a sa bobedi re kgopela gore nnete fela tafoleng ntle le tikatiko ditaba tša lena di beng straight pa se sengwe gape re kgopela re le seke la bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba mohlho mongwe sa le la kereya le ile kerekeng kapa ngakeng kapa moporofeta e no ba go ra wa raya moporofeteng tsoko a raya kerekeng tsoko raya ngakeng tsoko le yena ngaka Moremi ntše rena le yena gona mo e tla ba ngaka tsoko a go fitla re tšwa ka mo diphapošeng kgašo ke mo e tla ba ngaka Moremi se sengwe gape magešo re kgopela gore re seke ra tsenana ka ganong ge re bolela re faneng sebaka re theeletšaneng ka hlompho le boikokobetšo se sengwe gape re seke ra bitša mahlapa mo moyeng sealemoya ga se amogele mahlapa jwale ka ge sealemoya se thetša ke batho ba bagolo a le ba bannyane polelo re yapešeng re boleleng segolo jwale ka ge e le stride se sengwe gape ba gešo re kgopela re dipotšišo di arabege go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona sa mafelelo re ne le mafarahlahla ka fa re na le di-video le a di bona re na le di-camera le a di bona di-camera tše magagešo ke tša a go re bapalela boseifi go balli ba rena ke go bapala boseifi ka tlhakoreng a la rena boseifi ba mohuta mang ka kapa radio re ile ra itemogela gore difamily tše dintši ge di fetša go tšwa ka moo go ba go e ba le meloko le metswalle ye e founelang meloko ye mengwe e ba botša gore batho ba ga bolena bo mammambe ba ile radiong ba fitlhile kwa radiong ba bolela so le so ka mokete ba bolela jwale le jwale le jwale le jwale and then wa kry-a e le gore jwale re gapeletšega gore re bue re tsene ka bogare jwale re lapile go hlalosa gantši gore a ba bolela so ba boletse so ke ka baka leo le bona go dilo tše di leng ka mo gore di kgone go capture nto ngwe le ngwe motho o mongwe le o mongwe a kgone go te ponela a te kwele ka tšagage ditsebe go seke go ba le motho a tlang go boletša batho ba ba mmaka gore le boletše dilo tše le sa di bolelang re a leboga ka go rialo kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setopolwana fa ge ke fetša go bapala setopolwana se ke tloga ke kgopela kudutswetswe gore o tsene ditabeng tše e leng gore di tlošegile di le phuša gore le be le fitlheng mo pitšeng tše kgolo maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga azishe Thobela ba bolela mo ke Julia Shokwane ke thoma go dumediša ka lena tate ka kapa tate Moremi batho ka moka ka studio Thobela nna ka madulo ke agile ka re Diphilo Fontaine gae ke ka Mamphogo nna ke na le bothata ke tshwenya ke maoto a ka baba ene ka lapeng la ka gone boroko dinonyana ke tlhoba ke dinonyana godimo ga leboto ke ka rulela leboto ka moka mo ke se ka rulela dinonyana di a ntloba ka masa ke tsoga no go tša dinonyana di tletse ke no se bo dinonyana tše ke tša mohuta ma ofe se sengwe gape mme wa ka wa bajwa a bajwang o tshwenya ke maoto matheka teng mahlo hlogo mola go le sowe ke na le abuti ya ka o a teileng ke stroke se mo teile a le mmerekong so ra mo tšea mmerekong ra mo tliša gae go tlogeng mowe ditšhelete tša gagwe ra tlatša difomo gore sokana tša gagwe a di amogele
pano re swara mo ba swara mo napile dilo tša go ga di loke se sengwe gape ke kgaetšedi ya ka wa ntatelang kgaetšedi ya ka wa ntatelang o ile a nwele jwala a re a fihla ka lapeng a hwetša ngwana wa moratho wa ka ngwana o moratho wa ka o dula bogadi so jwale ngwana o ba le ka lapeng so jwale o la kgaetšedi o ile ga a fihla a tlatša lešata a re bana ba sepele ba mosadi ga nyalwa o tsamaya le bana ba gage so le bona ba sepele ba hwetša mmago bona so ke ge ntate wa rena a re ke a kgale mare o ka se reke bana ka lapeng ka re bana ba gago ba solele lebaka ke eng a re no ba sepele motho mosadi ga nyalwa o nyalwa le bana bona ba duletše mo so jwale ke ge e fetša ntate a mmatamela a re o ka se itie bana ka lapeng kgaetšedi ke ge a tšea polompoto a kokota ola mokgalaju a sene thušo a hloka thušo jwale gone bana ka mo lapeng bana bala ba tšwela ka ntle ba re tla le thušeng batho ba ba re ke atla nna be ke se gona ge batho ba etle ba re ba tlo thuša ba re o la kgaetšedi o foša batho ba le ka maswika so jwale batho ba le ba pala ke go tlo thuša mogala jola wa ba go fetša ebile ba go feta mogatšara ngwana ka napile ngwana ke ga mmitša re batho re a go kgopela napile a yena ka ge e le gore kwa ka lapeng a beta sebete a tsena napile ga a tsena a be le gore morwa wa ka o ba le tseleng re ba ile ba re founetše ba re tate ka mo malome o lwa le ntate jwale ka be ke rometše morwa ka ke re tso mo bona ka bošimanyana so o ile ge o la ra ngwane mogatšara ngwana ga tsena le ola morwa ka tsena napile ke ge ba kgone go thuša mogala jola ba tšaola mola mogatšara ngwane a motšea mogala jola a monametša kolo ya moša ka tleliniking so ka tleliniking ba motšere ba mo refera sepetlele o tšere matšatši a ke sa gopola gore ke ya makae napile ke ge motala a bula case ba swere o la kgaetšedi napile go fuile mo e le gore ntate o phumola molato mara a dira protection order ga a dire protection order gore ga a nyake morwa ka lapeng so jwale a re mmuša re go sa nyake morwa ka lapeng go ne modiro go ne se sengwe gore ga ke monyaka o tlatla mohla nna ke hwile so jwale ke ka fetša ke motšere nna ka ge e le gore o palana le ntate ka re tla o dule le nna a re a dute le nna jwale ga a nole jwala a tshwenya bana ba le ba ka ba ke se gona ba nole ba mphounela ba re malome a re ke timiša jwale bana ba le ba sheba lapile ba re gape jwale malome tšela a di dirile ntate le rena ke fetša re diile jwale ke ge ke mokgalema ke re dilo tšeo di dirang ke ge ke se gona nko di lisetše ke ga tlo tloga a ya ga kabelo felo ba re ke ga kabelo gore ke šwa bala a le mowe ba re o iteile kgarebe ka lebotlelo a iteile kgarebe ka lebotlelo kgarebe e moswarišitše so a ya toronkong o ile sekobo sa gago toronkong o ile o se feditše so jwale ke ge ke re awa ka ge e le gore nna o tshwenya bana ba ka jwale nna ke ka se tlo ke kgone go dula le wena ke tlo ra ke se gona bana ba ka ba tlale ba phalle mo motseng jwale mokgekolo ge a gopola ka morwa gore ke se morwa ga a tsebe gore maleng o robala kae o ja eng ka baka la botswadi o bona ka re re tlo fetša re lobule mokgekolo ka baka la gore mola a gopola ka yena lejo ja mošulela so jwale re bona re mara jwale solution ke eng ka baka la gore motala re ile re mmotša nto e sa jodi gara re ntate ema ka maoto o ko re bothata bo mo kae ntate a nyako ema ka maoto ke ge re bona ebile nna gona a re founeleng ba re di bore ko mohlomong bona ba ka re thuša fetša ke riana morwa o iteile tate e le ge go bakiwa taba ya ditlogolo tše di leng ka gae tate ke ena a leng ka mola ntle wa ya gana go tsena ka tate o gana go tsena ore yena ga botse go bolela nnete
ga se ra mmotsa nako ka moka re foile be re tšhaba go mmotsa ka ge le gore a re bolela ka tebogo ka o gaetedi le dijo wa di tlogela so nna re tšhaba go mmotsa jale ke gona re mmotsa le gono jale o re yena a sa rerišwa yena a ka se tsene ka gare ga studio jwale re tlo kgona go bolela jwang le morwa gore a se ka tla sa mo itia ga a gana go tsena ka gape morwa o sa tlo tswela pele a mogadike thobela morwa o sa tlo tswela pele a mogadike ka gore rena re mo gore re tle re kwe gore yena bothata ba gage ke eng ga a šalle a elwa le morwa ebile morwa a mo iša diatla and then re kgone go tseba gore bošaedi ba tate ke mo le mo le mo and then bošaedi ba morwa ke mo le mo le mo and then re kgone go ba tšea re ba bee gabotse ka gore banna ba a hlokana bobedi ba bona wo o hloka tatage o hloka wo and wo ke morwage ekwa ge a kgona go iša tate matsogo ebile a be a bue ba re ba le lefelong la boithabišo a no tšea lebotlelo a phiatle kgarebe ka lebotlelo ge re phela moroka mo lefaseng re ba le manaba a e leng gore a ka feleletša a re dira gore ge re bona batswadi ba rena re bone thaka tša rena re phela le manaba a e leng gore a ka re dira gore meleko e re dire gore ge re bona batho re no nagana go no lwa le bona gore maphelo a rena a felele mo e leng gore ga go nyakege gone batho ba bangwe moroka ba bethilwe ka meleko ya gore ba swantse ba phele ka tronko gone batho ba bangwe ba bethilwe ka meleko ya gore motho it's either yena o swantse a bolaiwe ka lehu la matsogo kapa yena swantse a bolae motho jwale bophelo ba abuti bo hloka thuso mara abuti jwale o tlo thuswa jwang tatage o e leng gore le yena o ne le go bonana le yena ka leihlo le e seng lona a tepeela ko thoko ge e ka ba lapa la tate ke lona le le neng le bothata moroka o tlo kgona jwang go tsena ka gare ga lapa la tate a mo thushe tate a sa nyake go ba karolo ya go lokiša mathata a lapa la gage a ke tsebo re ya kwana nang ene ge re ne le batswadi tate o tsofetse mme o tsofetse go fitla mo e leng gore re ba hlompha jwale ka batswadi ba rena mara re a ba leila ka baka la gore motho o mogolo ge a tsofala tlhaloganyo ya gage e fokotsega bo strong and then ya ngwana ge a gola ke yona e thomang go ba le maatla go ira gore that's why ba re mahlaku a matala a ikokotlela ka maswa jwale tate ke tlo mosola mara le lena ke tlo le solla gore nkebe le re ge le tšhaba go mmotša ka gae mo la transporto e le mo tseleng le tseba gore a go no re a ka fologa a go no re a ka jika le mohlalosetšeng goba mohlomongwe nkebe le ile ge le fitlha moke la re botša gore banna gape re dirile phošo ya go se botše mogala bo gore re ya kae re o dirang and then ke ka nako nkebeng re kry-ile nakonyana e nnyane ya gore re potelele le tate pele re tlo thoma mmereko re bolele le tate gore a se ke ya makala a le swarileng ge le kgonne go tla keno le sa mo tsebiša abuti ditaba o ka re di wela ka mo go wena ngwanešo ebile ke kwa o ka re ba re le maphodisa a šetša ile a go topa gopola gore o sa le o moswa ngwanešo mo e leng gore o swanetše o tle o kry-e matogo o bereke o dietšela le tšela jwale taba tše e leng gore di tlo go kopantšha le maphodisa di tla fetša di go dira di-criminal record wa kry-a tsela ya gago ya katlego e thoma go ripa ke tše dingwe tša dilo wena le tate mohlomongwe le dikgaitšedi tše e leng gore bana ba bona ba be ba le ka gae and then o sola gore why ba le ka gae ba se go bomma bona le phedišana jwang ka kua gae wa rra re phedišana gabotse mogolo wake re phedišana gabotse e no be ge go ile go ba le phapano ya go hlakana le madila ka gare fela madila mara go phedišana gona re phedišana gabotse ke sa tsebeng go bona gore bona ba
bona ba bona jwang ba tseba jwang o dumela gore ge le nwele madila le ne le mokgwa wa go hlotlhona ke mapanta o rialo nka se rialo a ke re go ile ga no ba le gore ne re fapane ke nwele go nwele majwala nka se re ne ke problem ya always ge go nwele majwala ha ke tsebe o lwele le tate kapa o ishitse tate diatla nka se re o lwele le yena a ke no re o mo ishitse diatla ka gore tate a ka se tshware le go wena o godile go kwagala gape gore lefelong la boithabišo o no re ka lebotlelo godimo ga kgarebe wa motšhela ka lona le gona e be e sa le taba ya madila goba mohlomong ke kgareba ga go be a go šaetša a potela le bo malefo mola wena o lebeletše gore swantše a be le wena nao ba ntšhaeditše mogolo o ke motho wa gago ba ntšhaeditše mara wa kwata wa rraman wa no re ka lebotlelo kgareba ga go phya a ke re bele tlhaloso wa molomo mogolo e tšea nako le gona ba hlalo ene kore e shika mkho ba bolelang yo ba o kare ke kgobalwe yo e kae marase le botlelo gore ai a sa itewa ka le botlelo nke o e tlhalose ga nyane ngwanesho re kwe ga botse no mosadi re no fapana re le gona mo madileng a bona ge re go fapaneng ga rena ke ile ka ra ke misha letsogo ka bona le yena a bušala gage nna ka topa le keriti ka mo tšhošetše ka mo mesa ka lona go no re ne a se ka kgona go ka tlotlwa nganganganga mo gare ga batho and then a go swariša ka kua ga e ka kua ntle le dikgogakgogano tša gago le tate tše di bileng gona wa kwana le kgaitšedi ya go mmago bana ba o beng o sa thabele gore ba gona ka molapeng a rakwa jwale nkane o bo o sola gore wa e bana ba le ka mo ba sa ye go mma bona mola ba tlile ka ga koko wa bona le nna ka nako e la ke tsebe gore be go diregang go diragetšeng a ke tsebe sam ngwanesho e re pele ke ya ka mola go moroka ka mola ke bolele le wena jwale ka monna ga bolla le monno mongwe number 1 ke nagana gore ke phoso kudu go tšea kgarebe ya gago ye mohlomongwe o lorang e ka tsoga ebile mosadi ya gago go sasa wa ya le yena madileng ya bobedi o seke wa dumela gore jwala bo go tšeele di-decision ka gore ge batlogolo ba gago ba tlile ka ga koko wa bona e leng ka ga geno ke bana ba ka lapeng ene ke pentse ke botsa batho ba ntšhi ngwanesho ke re go ena le gore batho ba go solle gore wae o fetolana le motswadi ya gago kapa o elwa le yena ka mare ba go solle gore nkane batswadi ba gago ba re ba bolela le wena o tsamaye ka gore go o tsamaya o avoida go ne ntong gore a re wa e kwa mo go wena gore e gona mara a kinya ko e fa sebaka sa gore e phethagale ka gore phoso e kgolo ko gore o tlo o tekere o neeletsana le motswadi ya gago ka mantšo ke phoso e kgolo sa bobedi ko gore o tlo o tekere o umetsana le motswadi ya gago ka diatla kapa o moiša diatla jwale go ka gonne gore ge motswadi a re he o ne o kgomola o tswe ka gate o tsamaye and then o tla re go o le ko wa o fodile moya gago o dutse madulong a gabotse ka baka la gore motswadi ga se nke a no ba phoso ngwaneng ge o ka lwa le motswadi ya gago kapa wa fotlhelana le yena rena ge re fitla re tlo no sola wena le ge re itshileditše ra ekwa gore mara mo papa nke basadi ya so mma nke basadi ya so mara re ka tsogile re boditše motswadi wo gore motswadi o wrong ka taba ya 1 2 3 4 that is why ngwana wa go bethile that is why ngwana wa go hlapaotše go ne tše dingwe re tlo no re mola re ne le motswadi ka thoko ra mmotsa re mara motswadi le wena nke bo o swadi yang ka tsela ye nke bo o diile ka tsela ye
mosadi ga betho wa rran and wa bona jwaleng ge o ka ya le motho wa gago a bone gore le ka sefapane ka gore jwaleng masogana a fereya jwaleng batho ge ba binela dikoša moroka ba swarana o bina moakile fule o moswere ka noka o mophaphatha didula ke jwaleng re thabile and wena jwale ka monna go ne le tše dingwe tše e leng gore o ka se di thabele and ge o ya mola o sola kgarebe gore nankane o bina le ka kapa jwale wena o mo mmoding wa lethabo motho ola o bona o ka re wa mo disturb then o go fetola ka tsela ye e seng ya maleba then wena o a kwata ka baka la gore o bona o ka re ke a senyetswa felo fa jwale wa rra mosadi o e leng gore o nyaka gore e be mosadi ya gago a o e jwaleng le ene. Number 2 jwala ga bore tšele di-decision re no nwa jwala ge re fitlha ka gae ge ra ja ra robala tše ntšhe re tla di bona go sasa re le souba ka baka la gore go ne dilo tše dingwe ge o le souba go ka bona o palela ke go dira dilo ge o le souba mara ge o nwele go le easy go di dira go ra gore o ne bothata ba go tšela ke jwala di-decision ka baka la gore tše dingwe ge o le souba a o kgone go di dira mara go o nwele di ba bonolo. Jwale koko nko iše mo go koko mo koko mama morwago o iteile mogala ba gago akoši wena o bo o le kae ke segona o be le segona be ke le modudong wa bolatlhagong jwale go ntse le tlile mo pitšeng tše kgolo le tlile go ngaka moremišo le kgopela thušo ya mohuta mang mo mathateng a le tshwenyago koko mathateng a le tshwenyang ke a mmele le a mo go se dule ga bose ka lapeng tate ke a tlhaka gore a ke ne bophelo kara ngai koko ao sorry koko ngai koko ngai malefo go mo tlang koko mo ga tla le Sha matolo fase ngai koko go talo ka motswadi talo ka mogagolo tlolang koko sa gona bana ngai koko ska isha pelo gole koko pelo tlala pelo bua matolo fase mo dipa tsomo go a kwate go hlokong thosha pelo mo dipadi mogagalo koko wa rena a gono ra ska kwa botlhoko seemo se se leng ka lapeng la gage le nna nka ba motswadi wa ka mo nka tshwana le koko gopola gore koko o la ke mogala ba gage o ke ngwana gage ene ntwa go kwiša botlhoko ba re tate ge ba ka bolela ka o abuti o tlogela le dijo maela ka go abuti ke re ga ke re nako a dule le tate a kgopela tate tshwarele kore o kgopišitše tate go fihla mo e leng gore tate a sa nyaka go kwa selo ka yena ene ge o ka re o le motho motswadi wa gago wa go write off o tsebe gore a go ne ntho e leng gore e tlo loka mo go wena ya abuti a tlogele jwala kore a no botlogela a kgaogane le bona a bo mothuši a bo motlišetše botse bo motlišetša tše mpe ge ke theeleditše mo abuti ge e be ba bolelang o tsena ka gare ga ditronko ka baka la jwala o lwele le papage ka baka la jwala and then gone jwale ke mamage o phela ka go kgopišega and wa bona mo bophelong o ska kgopiša motho to the extent ya gore o palela le ko go swarela nto e ke nyakang go e botša abuti mo bophelong go ka bona o le motho o sa tlo sa nyaka ke batho ka moka and then go ra gore o ne le bothata abuti gore a fole santse amogele gore yena ka boyena o na le bothata and then ga a ka amogele gore o na le bothata abuti o tlo kgona o kry-a pholo o tlo kry-a pholo abuti go njwale ge o ka lebelela
a o phele ga botse abuti ene lebaka la re dumele go tla mo rediong o dumetse ka lebaka la gore wa bona le wena gore bophelo bo bophelang a se bona gone jalo wa go bala mmele wa gago wa go bala ke gore o shetse o phela jwale ka phoofolo ene a gone motho mo bophelong a ka rata go phela boima a sa ne batswadi ba go felelela tate o gona mme o gona bana benu ba gona ditlogolo di gona mara ka moka batho ba go tšhaba nto e leng gona abuti ya mathomo taelo ya gago tlogela jwala and then go fetso tlogela jwala o kgopela mokgala bola tshwarelo tate mogolo o kgopele mme tshwarelo kgopele bana benu tshwarelo and then abuti o tle re go thusha o phethe ditaelo bophelo bo leng ka gare ga bona o ka gare ga leswiswi le legolo ene motho e leng gore nka no re go dirile dilo tse o wa thaba gobane se a go nyakang ka gare ga sona ke lehu go ba tronko ke dilo tse pedi tša go nyakelang tsona gobane bophelo bo bophelang nka se re ka gare ga bophelo bowe go na le dilo tse di botse tše o tlo di kry-ang ene go fetola maitshwaro a gago ke ge o ka tloga kgausu le gae wa tloga kgausu le ga sesi wa kgona go kry-a pholo go na le batho ba bangwe abuti gore ba atlege mo bophelong ba dutse ka gare ga dikereke ba tsene sekolo ba le ka gare ga kereke ba be ba fetša ba kry-a mmereko ba le ka gare ga kereke ya ba gona ba tlogang ba ya go dula malapeng a bo bona go na le batho ba bangwe gore ba atlege mo bophelong ba dutse dingakeng bangwe ba dutse ngakeng ba hloka lesea ba be ba feleletša ba ya gae ba gahlana le balekane ba bona ge ba thoma modimo wa ba shegofatša ba ya go dula kowe ba phetha ditaelo go fitlhelela ba belega ge ba fetša go shegofatšwa ba ba gona ba tlogang ba ya ka gae bangwe abuti be ba le seemong seo leng mo go sona ba tlogile ka gae ba noa go tutulela mo e leng gore ba tsebe gore go phethwa ditaelo a go ne ntwa go nwa e ile go jwala mo gausi le bona magagešo gone batho ba bangwe ba gana ke jwala ene a ba swanela go phegišana le nto e go ganang e tlogele o lebelele tše abuti tše e leng gore di tla go aga gone jwale wa go bala like wa ya go tiketla le batho wena go bua o gobetse ba na le gone jwale o gobetse mo mmeleng a bona gore jwala bo a bo go tlišetse selo se se botse ene a se phošo go fetoga ene batho bao ba diretseng diphoso e ka no ba bantši gore ba go swarele ke ge ba ka bona maikemišetšo le go lemoga bophelo bo e leng gore no monnola a sa nyako bophelo nna nka go thuša buti ka go go hlapiša ka go wa tseba motho ge o ekwa ke reng ka go thuša ke a tseba gore ba kgona go mmereka gore a fetelele ene motho wa go fetelela o kotsi ka lebaka la gore e kwa gantši ge o elwa a o tsebe gore o lwele jwang mara go sa o kgona go bona gore phoso tšaka di kae ene yona nto ya go se tsebe gore ke lwele jwang e ka gore ya re o bolae motho ene go fetša go bolaya motho o šala le moriti wa motho ola mo go wena e sa le mmereko mong gape gore o tlotlošane le moriti ola ene ga go bonolo so gone jwale papa ke a kwešiša gore o kwele bohloko o tsene ka gare ga sepetlele ka dikgobadi tše e leng gore o gobaditše ke ngwana o e leng wa gage and then go yena go ba boima gore a tla bee molao ka gae wena o le gona go bane wa go tšhaba fela motswadi a buše pelo re thušeng abuti a tšo ka gare ga seemo sa leng ka gare ga sona gobane bo a bophelang ga e sa le bophelo ba fetotše bophelo ba gage o phela boele ka phoofolo ngwana o mongwe le mongwe o naganela motswadi ya gage tše botse tšatši le lengwe mokgala bola toro ya gage e beile gore abuti a ye go bereka re ga a boa a tla moswaretše sutu tšatši le lengwe abuti a ye go bereka re ga a boa a tla moswaretše ngwetše a re tate ke tšwang ke rile ge ke le kua mašimong ke kopane le ngwana mokete tate a tšee sutu wa gage botse a e beileng ka gare ga wardrobe ya gage a sepele a ye go nyalla morwage ngwetše jwale le kgono ga abuti a elwa le papage o tlo nyalla ke mang
melato wa gage e tlo seka ke mang makgekolo wa modimo o phela boima gobane yena le mokgalabe ge ba thoma ba thulana e ba gore wena o rata ngwana o lantiteileng ko gore jwa le bophelo ba gago a buti ba ntwela gore mama go le papa go balwa ka baka la gago mola e le gore lesia re a le kgopela o ka kry-a o le ngwana o a buti o kgopetsweng mama go sello se a sellang a buti o ka se lokele ke selo ka mokgola mogala bo la khiang ka gona o ka se lokele ke selo mo kgopele tshwarelo go feta ga magolo ene o mmontšha gore tate ke fetogile ene tate ke kwešiša gore o phela le banna ba mmoja fela ka lebaka la go bona go se fetoge mo go wena ke engwe mo riang gore a dulele kgole le wena ene wa bona abuti bophelo ba go bethana ke bakgale a sa le gona bophelo bo go ntšwa le ge re le banna ge re dutse re fana maela gore tšhelete e diriwa jwang e tlišwa jwang o ka fetoga buti o ka fetoga ene diphoso ke tša mang le mang le nna ke le so ke ne diphoso jaaka mara tšatši le o mpha maele ke swanetše ke a tšea nna ke le moremi maele ke go fana mathomo tlogela jwala botlogele go botlogela kore la ke le ge batho ba enwa mola emela ka thoko ka go lebaka la gore moloko o mogolo go wena wa mathomo ke jwala ka gore ba tseba re o tlo nwa and then a ya go lwa le batho o tlo nwa and then a go batša motho ke gore wena ga o ya kua maphodisa mo gausi le wena lekhulu mo gausi le wena ka gore ba bona go ntšwa wanwa ke kwešiša gore ka mogoko go bonang o le ka gona o se ngwanwa ke ka mogo batswadi ba gago ba go nyakang ka gare ga toronko abuti banna ba bantšhi go ka kwa ba bua kua ba tla go botša gore no toronkong a go sa lwewa go sa bethwana re fana maele gobane motho mo le mongwe a leng ka kua o nyaka go tswa a ye go lebelelana le tša bophelo so go tla ga gago abuti mo ke nto ke ikwešišang ye kgolo ke gore o nyaka go kgopela mogala bola tshwarelo wa gešo re tlo go kgopelela tshwarelo wena o nnoši o ka seloke and then batswadi ba gago a ba loge leano la gore ba go shifte gae o ye go phethelwa ditaelo and mo o yang make sure gore le ge go ka ba le batho ba banwang sekano go ne batho ba bangwe ba ba berekile ka bua la basotho ba bua ba ba phasetša ba thebola medimo ela batho ba ba rwesha lengelo ile lebe ba nwela ruri ene once motho gona ga kano o dira diphoso ene phoso tša gona a di bega botse gone jwale ka mahlatse o kry-ile le kgarebe o dula le lona malome ka kapa go botša nnete mosadi ya gago a o ye le yena jwaleng gobane ko jwaleng go ne le banna ba ba ileng ba nnoši ba reng ge ba bona mosadi ba bona gore o leka ba waka ene bothata ke gore ditiragalo tše di diragalang kowe go ba boima gore go sa sale ge go ka ba le molato re ye khotho re o emele ka gore o ka se re ke dirile so ka gore be ke nwele jwala bo ka se tsogile a ba hlatse ya gago khotho bo ka se go ntšhe ka khotho so nto wena o ka e dirang ge o ne mosadi mo fetale ka mogae ene ge e le gore mosadi ya gago o nyaka go nwa abuti mo bophelong a re sa no nwa a re sa no tloga ba no re ya go nwa ra bina ra go robala o nwa o bina o robala a e sa riega nteng motho wa go no nwa a bina robale a ke monyake mo gausi le nna ke nyaka motho wa gore go sa sa re ga tsoga re mona a bona mo la re ka sola legapu mola then legapu la mela ra tšea vene ra go rekiša ra bua ra fepa bana ka lebaka la gore basadi ba matšetši a ba nyaka banna ba go bereka a e sa le gona nto la gore a re yo nrekeletše pedi ke tla ba shapo ke lerato la nakwana eo 5 minutes eo le fedile then a se ife mosadi o moso ka gore le wena go sasa go ra rakano gatlhana le o mongwe a merekela tše tharo tša go feta tšela tša gagwe then o ra re go gopadile so le basadi ba nyaka banna ba ba tlo ba le malapa ene go kweša bohloko gore o se ka nyaka ke motho wa bona le lentso le
a go nenta go kusha bohloko gore a buto se ka nyaka ke motho mosadi ya gago a go nyake papa go a go nyake mago a go nyake sesi ya go a go nyake bana ba geno ba go nyake o phela kae o ka se rate ke baagelwane o sa rate ke batswadi ba gago o ka se rate ke batho ba kua go nowang bosesi ya go ba sa go nyaka go fetša go nwa kua wa kae ka re le go ka ba lelapa o la santse o dule le yena ka gaya a go nyake o ile ba kgopela tshwarelwa buti Thomas a ba kgone go ka go swarela mogalabe le yena o lekile o bolelele be ke no nagana re sa le ka pela ga botse mo ga ka ba ka tsena kwanyana nko bolelele mokgekolo shwa buti a ye go go kgopela tshwarelo roma mme mokgopele a ye go go kgopela tshwarelo ba lekile too much koko wa tseba o seemong se se boima gare ga mogala wa gago le ngwana gago gore o kgethe go ba boima kudu Tate Moremi thobela koko o boima motswadi yaka gale kudu mo ka phihla mo go ene thobela ene go palala ga ka ko ona mo se kwagane le ka lapeng ke phela boima ke a babjwa mara ke ne mothuši kore monna ola e ke mmona mo bona ke tau e ke re ke a bolela wa ntšeatšea mo le gore a tsebana ke tla re a jwang ene ke a babjwa ga ke ne bophelo ka gare ga lapa ke rubaruba ka morago bona ka bana kore a ke tsebe gore bophelo jwa ka bo tlo fetša kae tate o go omanya ka bana o nkomanya ka bana le ge ke sa bolele ka bana e ke no re ke a moleša napile ke nona kore o nkgadimotša mo le gore pelo yaka nako nngwe ke re ke moleša gabetse o ntšeatša monke gore a ke tsebe gore ke tla re ngwana go ba eng mo ke mofetse ke kgomotse ke mo lebeletse jwale ke bophelo jwa mofuta mo ke monna gone jwale ke monna mo lebeletse mara ka mo gare ga lapa ga tsebe le gore ke monga lapa gore ga tsebe gore yena ke monga lapa o nyetse mosadi a re ke tloa ga lapa aowa yena ke lesogana ke monna wa ka kua ntle ka mo lapeng ka mo ga ne nto e botsairi yang o tloga gale le ga a sa bereka a se ntho e thoma gwane jwale ba bereka mara a se ne thušo mo go nna le bana ke tlhaka le bana a le go gona ke tlhaka le bana ke iša dikolong ngwana ke bela ga ngwana beke ke tšea beke tše pedi tše tharo ke namela lori ko berekela ke belege ngwana ka magetla mara yana a bereka mara ene jwale o šetšantšhitše ntšwela gore ke tla ba ka hwa e se ka e bona tšhelete ya gago jwale ene ke lebeletše Tate Moremi ke lebeletše nka se e bone ene nnete gwane jwale kgole mo ke yang ene gwane jwale ke baba ke maoto ke babang ke maoto ga ne taba le nna o re nna ke rea ka boo a ke thoma o tlotla swara tlotlolo o re a le a tepelela gwane jwale ke baba ke matlho ke fofetse le gona gore ke rea ka boo jwale gona mo ra gore ke monna a bona mosadi a na mokgo koko ga o bone monna o santse o llele go yena o fetogile tau go wena go no ba jwalo ka mo o rugiwa ka bana
wa ba jwa o hloka mothuši a tseba taba tša lapa la gago kuku ke tše boima ene a ke nyake go go botša maka kuku re nyaka go tsena ka gare ga tšona re ka se dumele gore o tlaišege ke nagana gore re swanetše re tle re bowe fa tate a tla a kgone o tekarabela re tlo kgopela ba gabo tate ba be gona ka lebaka la gore seemo se re lego ka gare ga sona gone juale ka molapeng le la gago koko o motho a phelang ka bogolofadi a tlaišegang wa bona modimo a ka go golofatša ka mokgwa a kgonang mara modimo ga a ka go tšeela sefatlego wa setho sa bona magagešo o tlo phela boima kudu wa hloka mothuši kgausi le wena wa re ge o re ke nyaka dijo wa hwetša motho la sa go fe dijo ga o di bone ga o tsebe gore di kae ke nyaka metsi motho la ga a go fe metsi ga o a bone ga o tsebe gore a kae o sepela ka go phopholetša ka mo ke bana ga gone bophelo godimo ga bona ka mo ola a swanetšeng a go šireletše a go fepe a re tšheleta ka o ka se e bone ba tseba go bohloko go kuša bohloko o kuša ko wa reng ke a go rata go bohloko go kušwa bohloko o kuša ko o e leng gore o ka gare ga fane ya gage o tlile ka yena lapa la gago koko ga le ne bophelo le ne le mathata ene mathata a lapa la gago ge ba leloko ba ka dumela re ka ba thuša ona a buti gore a felletša kwata re santse re tsebe gore engae e tšwa kae go kwata mo go tšwa kae go hlotše keng so re tlo le thuša koko magagešo ba ba thieleditše gore tlo leka gore ka labobedi ba bowe and then ke lebogile kudu modimo a le šireletše ka mokibelo ke tlo ba ke se gona ko Robina ko Venda lo Strichard ga bo magolo makhazi wa go roga sontaga le ka tla frogo ke tla re ge ke feditše ka balwetši ka tla ka ya košeng ka Sebidiela and then go sasa re a bereka ka mola Groblersdal malome ka kapa ke leboga kudu re lebogile balli ba